Satu. Satu. Warna biru. Masa dilihat aja nggak boleh? Hai geng, selamat datang kembali di channel Mama. Hai abang. Hai. Hai, siapa ini? Menti. Hai Zoe kelinci, Zoe Princess Zoe ya. Princess kelinci Zoe. Waduh, ini kok rame banget. Ah, ini hari Jumat. Ya ampun. Hari Jumat, geng. Serame ini orang-orang pada full belanja ya. Jadi dekat rumah kami seperti kalian tahu ada supermarket 1, ada pom bensin, ada supermarket 2, ada toko baju, ada toko perlengkapan sekolah, ada drugstore, ada apotek. Pokoknya dari rumah kami ini sangat-sangat strategis, mau kemana-mana ya tinggal jalan kaki doang tuh. Ya maklum aja ya, mama kan IRT gitu kan, jadi suka lupa hari apa, tanggal berapa kayak gitu. Makanya mama yang heran sendiri ini kok rame banget, dan ternyata ini weekend, jadi wajar. Biasanya supermarket itu rame memang hari Jumat. Kita akan OTW belanja bersama trio Gempior. Aduh, gatal di mata. Aduh. Jadi ini kita masih mikir bakal belanja mingguan. Kita bakal grocery shopping. Plus mungkin kita bakalan nge-challenge anak-anak di toko mainan. Kira-kira mereka sanggup nggak ya? Di toko mainan tuh hanya boleh milih satu mainan top. Bayangkan kalian. Ini challenge banget buat mereka. Dan semoga mereka bisa diajak bekerja sama dengan baik, tanpa drama menangis, merengek, guling-guling. Biasanya anak-anak gitu kan, gengs. Mau ini, mau itu, mau semuanya. Milih ini, milih itu, pengen semuanya dibeli mama. Iya. Mama ngomong. Mama ngomong. Kok ngomong sih? Itu kakinya siapa? Loh. Louis Bafus. Ah ja, wir haben keine Schuhe für Louis. Astaga, Louis nggak pakai sepatu, gengs. Mau umdrehen. Ah. Nah, ja brauche ich zweite Patsche bei Mama. Bisa anak kaput hat loh. Astaga, si kucing nggak pakai sepatu. Kann ich schon das anziehen? Bei der Haustür, also von der Eingang dann raus in die Tuhan. Mama, aduh. Und Papa sagte, Louis, du hast noch keine Schuhe. Louis wollte nicht nochmal reingehen. Louis nicht mal reingehen. Dengan bangganya si kucing di belakang ngangkat kakinya ke atas dan bilang, lihat mama, aku nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Karena mama itu tadi sendirinya kan, aduh, nyiapin kidos segala macam, apa yang kita bawa, pokoknya semua mama yang prepare. Sampai mama sempat cuci rambut dan ini ujungnya masih basah. Bayangkan kalian, udah mama hair dryer lama nggak kering-kering. Mereka udah ready, mama belum ready sama sekali, bayangkan. Terus lupa pakai sepatu pula, nyeker pula tuh anak. Aduh Tuhan, ini gimana ini? OMG. Ya udah, jadi ntar ini kita di mall bakalan beliin dia sendal karena mau mutar balik. Kalian lihat tadi macret. Kebetulan juga di rumah Inang sendalnya dia udah rusak. Jadi kita beli sendal sekalian untuk nyetok di rumahnya di rumahnya Inang kayak gitu. Ya udah, kita on the way ya, gengs. Aduh, ada-ada aja deh. Bang, kok bisa lupa? Die kannst du vergessen. Ja. Macet. Wah, itu rumahnya tuh, lihat gengs, tuh hampir longsor tuh tanahnya tuh. Oh. Oke, kita sudah sampai. Tapi si kucing kan nyeker ya. Mana? Ya, nyeker.
Iya, tunggu. Itu si abang ngambil mobil-mobilan itu biar dia bisa nyeker di dalam. Ya. Aduh, kocik. Sini. Tapi sini kok. Anschnallen. Iya, ayo seat belt. Safety first. Dan sebelum kesini tadi kita ke servis mobil. Abang ini mau ganti ban. Dan jam untuk ganti bannya itu 15 menit lagi. Jadi kayaknya abang nemenin kita bentar doang ke dalam. Terus kiddos pengen nge-snacks. Jadi mama nge-snacks dulu sama mereka. Abang pergi ganti ban. Terus nanti kita nge-vlog lagi bareng abang deh. Ya tadi orang bengkelnya sih bilang kira-kira 20-30 menit gitu ganti 4 ban ya. Ya wes, mari kita masuk. Ya dadah. Ayo, let's go. Kita beli sendalnya Kocik dulu. Mau yang itu? Lu mau yang itu? Ya, good. Coba. Oke. Oke, sini. Snacking time. Isi perut dulu. Mereka makan schnitzel ya. Zoe, schnitzel. Kalau ini penggemar paha ayam. Enak, selamat makan. Ini mama juga pesan salad ayam sama salad ayam. Ini mama juga pesan ayam sama salad kentang dan gak lupa sambal ya. Mama ada bawa sambal, selalu bawa sambal kemana-mana tuh. Oke, kita udah kelar makan dan abang juga udah comeback. Sini, pakai topinya. Sekarang kita mau challenge. Oke, challenge. Taruh minumannya taruh dulu, Sobi. Minumnya taruh. Ayo cepat. Challenge. Go. Sam ambil yang mana? Zoe di sebelah sana. Zoe mau yang mana? Top model dong, astaga dragon. Zoe mau yang mana? Dipilih. Satu orang satu. Iya udah bekom eins ya. Satu. Toilet Kocik. Kocik mana? Kocik udah satu. Si Kocik nanti minta ini satu kan. Berapa nih harganya, gengs? Tunggu. Ini harganya 170 euro. Itu udah punya, kita udah punya yang hijau. Jadi challenge-nya ini satu orang satu mainan dan satu mainan harga maksimalnya 15 euro, 10 sampai 15 euro deh. Kayak gitu. Jadi kita akan cari mainan di budget yang sesuai ya. Ada sayang? Dapat? Hast du schon was gesehen oder so? Ja, ich habe schon was schön gesehen. Ich schau noch ein bisschen. We will see nih kiddos milih apa. Gimana? Schau, Mama. Wow, itu cantik.
Jadi seumpamanya mereka dapat barang yang mereka suka tapi harganya di bawah 10 euro, berarti mereka masih boleh ngambil beberapa item yang pasti maksimal 15 euro ya, gengs. Ini you know lah, si abang itu sayang anak banget. Jadi yang tadinya udah kita planningkan seperti ini berubah karena dia nggak tega sama kiddos. Aduh, gitu deh. Jadi kalau main celengan. Jadi kalau main celengan sama abang rada susah. Mama, man kann auch Mama, schau mal. Man kann hier Haare, warte, schau, man kann Haare wechseln. Oh Mit iya. diesem Buch. Samantha mau yang ini harganya berapa kakak? Lihat. Ini harganya 5,99 euro ya, sekitar 5 euro 95. Schau. Auch Pimenti. Oke. Terus cari lagi. Ya. Ja? Itu Menta. Let's go. Iya. Tschüss. Ja. Brauchen wir von einem Friseur? Ini cool challenge-nya. Challenge-nya cool. Aduh, mau dites cuma satu mainan satu orang. Iya, cakep banget ya ini ya. Cantik. Ya gengs, kita udah di rumah lagi. Mari kita lihat. Aduh. Hah? Mau dibuka? Aha. Oh ya. Tunggu. Ayah. Sini, buka. Lihat sini. Lihat sini. Iya. Mama, jangan ada verstecken. Kocik mana? Kocik nggak kelihatan. Ya. Iya. Wow. Ya. Iya. Kasih lihat sini dong. Da ist hier noch Iya, kasih lihat doang, nggak diambil. Iya, nggak diambil mobilnya. Kasih lihat. Coba lihat mobilnya, lihat. Nein. Is, masa dilihat aja nggak boleh? Punya Zoe, mana punya Zoe? Hai. Hier sieht meine Schuhe aus. Ini punya Zoe ya. Coba. Wow, mari kita coba. Ini kira-kira dengan rambut hitam warnanya keluar apa enggak? Hey, das sitzt ich. Sitz besser hier. Mau mama bantu? Mein Hair, please. Ini gimana ya? Blue, Mari pink, kita lihat. purple, and pink. Sedikit dulu ya, gengs ya. Mari kita tes. Oke. Fertig. Oh iya, rambut Zoe jadi ungu. Tapi dia jadinya nempel gitu ya? Jadinya nempel. Wow. Aku pikir warnanya itu kayak disemprot gitu. Ternyata dia warnanya seperti lip gloss gitu loh. Modelnya. Lila. Nggak keluar. Berarti yang kita beli ini produk gagal. Blue. karena rambutnya hitam. Nah, Versuchen wir mal mit pink. karena rambutnya hitam sih ya, jadi nggak keluar. Oke, kayak gini oke. Jadi harus pakai ya tebel-tebel. Warna biru bilang. Warna biru. Biru. Pink. Pinknya nggak kelihatan. Mal nicht so. Tunggu. Das geht Ihnen ganz schnell. Ich hoffe, Mama ikut-ikutan begitu deh. Iya, coba Zoe bikin. Oh, wie cool. Sedikit aja, sedikit gini loh, gini. Nah, ini balikin, ini dipegang. Ya. Also mal. Oh iya, Mbak Menta kelihatan biru.
Oh, blue. Blue hair. It's a potato. Wah, rambutnya Menta bener-bener biru. Sini kasih lihat, kasih lihat. Wow. Wegen wir hier ein Profi. Coba mama di ujungnya deh, mama coba di ujung. Weil schau das in den Spiegel. Pink nggak kelihatan ya, Pink ya. Aduh, ini masa kecil mama yang kurang bahagia ini kayaknya nih. Ini Pink, nggak kelihatan Pink. Ya, Mami. So, coba mama lihat. Tuh biru. Cool. Das ist dein Haar. Nah, mama enggak lah. Mama udah coba ini. Mama coba pink tuh. Ini Sam, kita bilang bye-bye Sam. Bye-bye. Bye-bye. Oh, mama. Kocik. Sag bye-bye. 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 Oh, mein Taschenbuch. Bye-bye. Thank you for watching. Happy? Yes, happy. Happy. Bye-bye. Happy. Di hari bahagia. Lagi. Happy. Di hari bahagia.